Hercules! Itagagayem, sagutan da kayo iti sa balimanan a parang ti makalawas a serye tayo Anapaul 1. Tinangisit a kandila, dito'y drama tayo, Hercules! Nalpas mo ka din, dagiti trabaho mi jay talon, Hercules. Una pong, naarado kong ti pagmulaan ta itinateng. Nasaya at ngarod no kasta, apok. Ay, Ha? Apay anak ay ka, apong. Jack amaw, no apay makarik na akiti kastoy, apok. Anya ti marikrik nam aya, apong. Makas-asawa akon. Anya? Adda nga tapay mangayat kanyak, nga uray lakaya kon, apok. Adda pa, apong. Natar kayo matalalaki? Ha? Saan met unay, apok? Amom kaday. Siyak ide ti katairan dito'y lugar tayaw, apok. Kasta ka day, apong? Win, apok. Kung nangaminday dinanang kaw, asyak ti katairan abaraw dito'y ayan may. Aging gaita, natar kalata, apong. Day di apong mumut abaket ti kapintasan ide dito'y lugar tayaw. Iswan na tairak mo tanatawid ko day jay a kinapintas na, apok. Apong? Ay, iso na laeng ta. Nasapa ak anabalo, Hercules. Anya itayon ti impatay day di apong bakat, apong Herman? Nagsakit kat saanen anaimbagan ti sakit na. Iso anatay. Apong? Imbagaken kwa na adi na liplipatan ti aganges. Tapno agbyag. Ngem natay metlata. Apong? Ay, kaya't kumanen ti mga asawa, apok. Tapno adda kaduwata dito'y balay. Ay, apanyag sangsangit ka, maray. Inuyaw da kalaan, Tata Herman. Ha? Asinaw tinanguyaw ken kaalaad ka, maray. Dagiti ka aruba, Tata Herman. Anya? Nagsakit ti panagsasaw da kanyak. Naglawa kanu ti abot ti agong ko. Ha? Kan nagnisitat. Ay, imbagada ken ka ti kasta, maray. Wen, Ay, Tata ay. Herman. Nasakit tinakam ko. Gapay ti dayta nga ibagbagada kanyak. Malalalala. Di kan agsangit, maray. Umay ka man ki, di tarakopen ka. Apay ngay narakop na, Tata Herman. Tapno mapunas ti sakit tinakam mo. Arakop laeng ti may nga apong daytoy. Di mo kumaikan iti sa bali akay papanan, wen? Wen, Tata Herman. Malalala. Arakopen nakmetan. Tapno sumardeng kanyag sangsangit. Saan kamet analaad kat? Nagpintas kan tupay, mare. Si kamanan ti masabat ko, Mare. Ha? Kas kalaalya. Gigi, di na kumamot uyawan. Awan mo ti madingar aramidakan ka. Jak nga rod kayat ti makakita itilaad akas kan ka, Mare. Nagnisit ka, babae. Kasla saan ka, tao? Anya? Kita ang manday talangam. Kas kala na puuran. Saan akas kanyak ang nagpintasak? Ken nagpudawak. Gigi? Iso adi ka umababay kanyak. Tamadurmanak ken ka. Uray siya, madurmenak kan kamari. Kita aman day talangam. Bardangisit. Lita, di da kumamot uyawan. Pudno mo ti bagbagak ah. Naglaad ka, babae.
Ay, kita aman day tabuok mo. Di mo pa'y amo asagay sayan. Lita, Kasla na gumukan tinagado abilit. Ay, diyak kaya ti makakita iti kaskan ka. Pudnumot kami nakaskala al-alya. Lita. Ala, pumanaw kan diti paraangan mi ha. Di kan magmag na ditoy, Mari. Hoy, Mari! Saan ka dingin bagakon ken ka? Di ka kayat makita? Ising, Ado na daras ngayong bagakin ka dayta. Ngam di ka matagtungtungpal. Anya nga tano pumanaw ka langin dito'y lugar tayo, ha? anya. Total! Uli na kami tinademang. Gaputan na tayong dagiti dadakil mo. Pumanaw kan! Kat saan kanyag subsubli dito'y lugar tayo? Ising, jak maaramid dayta. Sa dino nga'y ti papanak. Ay kat makamukan ano sa dino ti papanam? Laan! Naglawat abot ti agong mo. Basta pumanaw kan. Kat saan kanyag pagpakita pay? Agsangsangit ka manan, Maray. Anyat pagsangsangit maya. Inuyaw dakmanan da ising. Lita kan Gigi, Tata Herman. Anya? Ay, Papanawan dak pa dito lugar tayo. Awan ka no karbangak ngag na ditoy. ay, nagalas ti ugali dagi jaya babalasang. Ay, apay kumapapanawan da ka dito barangay tayo ngay. Nasakit tinakam ko kadakwada, Tata Herman. Ala. Ay, saan niyag sakit tinakam mo kadakwada? Mare, Apay ngay narakop nakmanan, Tata Herman. tapno, di ka unay agladladingit. Tata. Isaksakit ka, Mare. Maasyanak launay kan ka. Saan ka kadi amabot ang kanyak, Tata Herman? Ha? Apay kumaamabuti nga kin ka kat saan kamot nga al-alya. Ado nga minti madurman kanyak. Gaputan ang isitak. Ha? Ay, Apay nga na nagngisitak. Sana ka napinta sa babae. Ha? Sino ay atin ang ibagakin ka asan ka napintas, Maray? Nagpintas kan to, pay? Black is beautiful nga rod ako nada. Kunkunam lang, dayta, Ay. Tata Herman. Among mata naglaadak. Nan, kita man. Jak makita kin ka ti kinalaad, Maray. Basta para kanyak, napintas ka. Tata. Malalala, arakupan nakmay. Tapno maep-ep ti sakit tinakam mau kadagiti manguy-uyaw ken ka. Umay ka. Apong Herman, anyo ti aramidon ni Mari dito'y balay? Pakpakanag, Hercules. Ha? Kaasimot na mauy-uyaw ni Maray. Gaputan, nangisitan, uyawin dan. Apong? Ay, maasyanak. Iswa, pinaumay ko langan dito'y balay tapno pakanag. Ay, no apay ngamin ang nagngisit ni Maray. Idintutan na po daw mat dagiti dadakkel na. Un nga agpaysaw, apong. Nalabit a pinagninawan da iti ugeng. Iswa nangisit. Ala ni apong, aguyaw pay. Saan ko nga uyawan ni Maray, apok? Mas daawak laeng talaga. No apay ang nagngisit ni Maray. Diyala bukil-bukil ti mata na tinapo daw. Apong? Saan ko nga uyawan ni Maray, apok? Ibagbagak laeng tagpaisaw. Apong? Saan laeng dagiti bukil-bukil ti mata na tinapo daw. No diket uray dagiti ngipin na. Apong? Jak uyawan ni Maray, Hercules. Ibagbagak laeng tagpaisaw. Ngem, asyanak ken kwa na. Iso nga inawis ko dito'y balay amangan. Kaasimot ni Mari, apong.
Agmay salaangan nga agbibiyag. Talaga, mate. Ay, agpada kami may sa iti daytoy abiyag. Anya? Ay, Saan kayo mat nga agmay sa apong? Kadwadak mout. ha? Ay, ti kayat ko asawa. Anya, apong? Ay, lipate mo, jayem bagak, Hercules. Saan arumbang ti inaramid daken ka, Mare? Dakas ti agoy uyaw. Hercules, Di mo latay dan ikaskaso. Nukas jay nga uyawon da ka. apay ngamin ang naglaadak ang naipasngay. Kaya't kumat ti puminta sa kaskadakwada. Anya? Wen, Hercules. Kaya't kumat ti puminta sa kaskadakwada. Anya ngay ti aramidom, Mare? Diyaka mo. Basta kaya't kumat ti pumintas a kaskadakwada. Ay, piman kamat anak katugawlat nandito'y paraangan, Mari. Gigi? Kaasi kamat, ngagbibiyag. Pangalalaam ngay iti pagbibiyag mo kat awan mo trabahom. Gigi, kayat mo ka diti agpalabakan yak? Uray din akong tangdanan iti kwarta. Basta pa kanan naklakit di. Anya? Di na ko makadurman. Gapu tatao akmat laang akaskan ka. Kayat mo taglaba iti badok? Ha, kasanon ngay numaalyan laang dagiti badok iti kinangisit mo. Anya? Diyak kayat tagpalabakan ka, Mari. No kayat mo, agdalos ka laangan dito'y paraangan ti balay mi. Ha? Pakanan na ka di, no agdalusak diti paraangan nyo? Wan, sige, pakanan ka. Nga may sala nga biskwit. Sige, mayatak, Gigi. Basta adda ipaunag ko. Anya, inaramid mo ti kasta, Gigi? Saan ka anadurman kan ni Marie? Pinagtrabaho klaang ni Marie. May salaang mat-abiskwit ti tangdan na. Kasla panangasar kon akan kuana ti kasjay. Sa bagay, ada puntom. Anya nga tano, ibaon-baon ko mat. Kalpasan na, jak matangdanan. Sika man, Lita. O sige, kastangag paiso ti aramidak, Gigi. Banugak ti awanan bain. Nagagat kamot gayam nga agdalos, Marie. Wen, Lita. Apay ka di? Tangdanan ka nga agdalos mo't iti paraangan mi. Talaga, Lita? Wen, tapno adamot serbim nga agbibiyag dito'y rabaw ti daga. O sige, rugyak nga rudan ti agdalos iti paraangan nyo. Basta di ka unay umas asidag kanya ka. Jak kayat amayam perti kodil mo kanya. Ha? Kwa, agawid ka man pay. Apay apagawiden nak, Lita. Ingka pay agdigos, tani, nagangdud ka. Wen, Lita. Nasaya at mata nakadigos kan, Marie. Rugyamon ti agdalos diti arubayan ti balay mi. Wen, Lita. Oh, anya pala ti aramidam ngay. Agtignay kan tapno ado ti maaramidam. O sige, Lita. Jak kayat tinaginad a babae. No kayat mo ti mangan, agtrabaho ka nga rod. Nalpas kon ang nadalusan ti paraangan nyo, Lita. Mabisina kon. Kayat kon ti mangan. Saan pa'y mo't analpas ti trabaho, Marie? Nalpasan, Lita. Nadalusan ti aglawlaw yo. Nagadupay mo't lang ti makita arugit ti arubayan? Ni, kitaam o. Adapay lang dagiti bulong ti kayo asaan pa'y anawalisan. Anya? Ni, awan mat itay dagita abulong. Nakay kaya kundi ta abanda. Ay, ulbod ka! No talaga na kay kaya mo di ta abanda, apay nga rod nga adupay lang dagiti bulong ana iwara. O sige, dalusakon. Kartingam nga rod!
Lita, nakita tinaramid mo itay kini Marie. Ingagaram ngayon wara dagiti bulungan niya. Wan tapno adu ti kaykayan na. Ay na, mayat day ta na panunot yo. Ay na, numabanog ton na may babaon. Ay na, pumanaw tumatin dito lugar tayo day di alaad. Wan mat ngamin ising. Kasta talaga ti plano mi kan ni Gigi. Sige, pagtrabahuag man ni Marie J. Balay mi. Tangdanak lang iti tinapay. Kan ado, ti paramid ko ken kuana. Nabanugak ang nagdalos iti paraangan dalita. Hangam, may salang a biskwit ti tangdan ko. Kansa nga basong adanom. Hoy, Marie! Ne, si Kamat Gayam, ising. Ada pa niyo ba unakin ka, Marie? Ha? Sa dino? Ibaon ka man mo't niyagdalos iti paraangan mi? Anya? Tangdanan ka, tapno adamot ka nem. O sige, ising. Kayat ko day tanga imbagam. Ala, sumurot ka kanya kiji balay mi. Ta isurokin ka taramidam, ha? Sige, ising. Makitam day ta nag-grabber aruot. Wan, ising. Parutam amin dagita. O sige. Kalpasan day ta nga ramidam. Agdalos ka manan ito nagtibalay mi, ha? Sige, ising. Wala! Agtignay kan! Agyaman ka, tamay turod ko pa iti makisaritakin ka, laad. Diyak ko man kaya ti makisaritakin ka, kaputa naglaad ka. Kasla ka al-alya. Diyak ngamin makisarsarita iti nalada tao. Day tala ang tinagapuan na, Marie. Nagginad ka mo ito nagtrabaho? Mabisinak, ising. Kayat ko timangan. Apay kumapakanan ka, kat saan pa imot analpas ti trabahom, aber? Mawawag. Kayat ko ti uminom iti danom. Ay, ano sam ti mabisinan? Saan pa analpas ti trabahom, bruha? Ising? Pakanan ka, numalpas mo ti aramidem. Anya pa'y dagiti sumaruno ama pasamak. Gagayem, di uliway na denggen, tituloy ti makalawas a serye tayo, Anapol 1! Tinangisit a kandila! Dito'y drama tayo, Hercules! Insurat ni Isagani Yalong Bolyeser, kan iti direksyon ni Bergie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon Hercules! Agyaman kami itingkay panang tarabay.